Ke go kopanya le nna o ratile ke fitlhile mme ga ke no se ke na le topo taposa yo di ranolang ka puo ya diatla mme pele a re lebe dintlha Tautona Masisi a bela barui ba banana dipo ko kgaolong tsa Serowe Molemi mongwe kwa kgaolong ya Bobonong a solofela thobo e nametsang ya mabele Fa mo go tsa metshameko Joining Galaxy ba nota Orapa United ka nno go lefela go gapa bommampudi jwa ligi ya Botswana Premier 2023-2024. Wetso dia mogele mme re simolola ka tse di digwagang kwa pele Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le mohumagadi wa gagwe mme Neo Masisi ba tlhotse ba tsene moletlo wa go ipelela dingwaga tse di 47 sesole sa Botswana se ntse se le teng pele ga letsatsi leno Tautona Masisi o ne a bela masole dietsele tsa go direla setšhaba ka bonatla segopotso sa monongwaga se tshwerwe ka setlhogo sa go tlhabolola sesole go ririfatsa go ntsha maduo ga maemo a kwa godimo ka go inakanya le phetogo ya ka fa batho ba akanyang ka teng modiro wa ipelo sesole sa Botswana o ne o tshwaretswe kwa lebaleng la metshameko la Gaborone Francistown le Selebe Phikwe Puso e tla dirisa 1.5 billion pula go duela masole a tlogetseng tiro a neng a diretswe phoso mo dikatsong tsa bone fa ba duelwa madi a go tlogela tiro ka bogodi ka ngwaga wa 1998 fa buisanya le masole a tlogetseng tiro kwa Paje Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ba tlhaloseditse fa tshwetso e tserweng ke puso ya go baakanya diphoso tse di dirilweng kwa morago e le kgato ya ntlha ya go rarabolola dikgang tsotlhe tsa tshokamo tse di tsweng masole a tlogetseng tiro le ba santseng ba bereka Bethany Mando Kapego Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re le mo kamela mephato ya itshireletso o tsaya tsia matshwenyego a masole a pele le ba ba mo tirong go thomamisa fa mabaka a bona pereko a tokafadiwa tshwetso e ke tsere ke a gore re go baakanya denominator it's the first major step ya go baakanya to redress an injustice that you suffered. I'm the first to accept it. And on behalf of the government and the people of Botswana, I want to tender a sincere apology. Ke kopa maitshwarelo. Ke ba dire le setšhaba ra go pele re tsamaya re supa-supana ka menwana. Re ntshana dithaka. Ha ke batle re le masole a pele re ngatana ka mahoko a ke a bonang a tsamaya ke a kgalemela gompie kwana ke le commander in chief gore ke tlatla ke kopa maitshwaro ke tlatla ke kgalema go kopanya ha ke batle mahoko a dirisiwang mo ditshekasekong tseo madi a re tlhokang gore ra batle gore re tle re go baakanya ha go neng go sa tsamaya sentle teng a tshwara 1.5 billion pula 1.5 billion pula tumalano e be nna gone gore a re go baakanya mme wena tona ya madi o bo tsamaiwe go bona gore 1.5 billion pula yo o mmatle jaaka molao o go ha dithata tsa gore o ka batla madi ha o rumilwe ka dikgang tsa setšhaba madi ya 1.5 billion a teng ibile a isitswe a emetse gore a tla duele batho ba ileng gore ba amiwa ke kganyeng there are approximately 10,000 la se supa gore ra gore ga ra tlogela ope ka kontle tshwetso e amogetswe ka dieta tso pedi ke ba ba amegang Tautona ka go leboga ke go lebogela gore ile re sena re tswa kgakala eventually boamaru reigned so ke a se leboga it takes leadership gore go nne jalo o ka nna wa re ga se nna ne ke dira ya re bothata ke gore o ta fiti wa tsa tsira gompieno you are the commander in chief today dilelo tse di go lebana mme a di go lebana yana se ke se go encourage mongame ke se don't lose hope don't lose interest don't lose your morale thomama mo gore modimo go sebeditse eng encourage yourself in the Lord
when you encourage yourself in the Lord, surely modimo yo go sebeditseng gore batho ke ba le ba wetse mo ishong o tla go protecta o tla go sireletsa o tla go neela nonogo. Tona wa itshireletso le thokgamo Rekagiso Mmusing a re puso e tla thoma ofisi ya military veterans go tla go baya leitho dikgang tsotlhe tsa masole a tlogetseng tiro. Lesole lengwe le lengwe le duleng mo tirong le na le dikgang tsa gagwe tse e leng gore ga se tsa gurupu ga se tsa association mme ebile mongwe le mongwe o na le tshwanno ya gore a ye ko ministering ko ofising ya military veterans a ise dikgang tsa gagwe koo a etadine ga le sa tlhole yaanong le isa dikgang tsa lona ko PDF le mo nakong ya gompieno re kopile masola a mang ko PDF gore a secondile gore a tle go re thusa re santse re baakanye ofisi yone le bone ba e leng gore ba tla ba ira di-assessment tsa di-medical sengwe le sengwe se tla be se berekelwa ko ministering re sa tlholele le ka ga tlase ga Commander Rambo Ramasole. Re ntse re le mo bokopanong jwa ga Taotona Masisi le masole a pele. Taotona o na ntsha dipuo tse pedi tse di neng di phadisanelwa ka mohuta wa khupele ke sethopa se. Retired Corporal Atanang Mojuta le Retired Warrant Officer Class 1 o ikanne boepetswe ke bone ba ba nnileng lesego la go boela kwa gae ka dipuo tse. Bethany Mantu, BTV News, Paje. Mo tirong ya gagwe ya go rotloetsa thuo ya dikgomo tse di tlhabolotsweng Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi o letsa betse barui ba le batlhano dipo tsa letsopa la Braman kwa dikgaolong tsa botlhophi tse tharo tsa Serowe e leng tsa Serowe South, Serowe West le Serowe North. Taotona o ne a le ko kgaolong eo go bula semmuso letsatsi la banana la Youth Livestock Farmers Day maabane kwa tshimong ya go ra letlhare gaufi le Serowe go rolela barui bao dipo tseo. Bethany Mando wa tswelela ka pego. Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi a re tema ya tswa mo go se a se simolotseng ka go aba dipoo mme ebile go na le sesupo sa gore mohama wa thuo wa tlhabologa. Barui ba ba santseng ba hathoga le bone jaanong ba na le sebaka sa go rua dipoo tsa boleng jo bo kwa godimo jwa letsopa la Braman sengwe se se tla ba tiisa mmoko go gagamatsa mo thuong ya bone. Taotona Masisi a re se tsamaelana le maitamo a tebelepele ya setšhaba ya ngwaga wa 2036. Bomma le borra ke a le lebogisa ke leletsa masego le matlhogo nono ke se Taotona hela ke le mampudi wa tebelo pele ya setšhaba e re bolelang gore motho o leng rre motho e leng mme ba lekangwa ke puso ya bone ka gore ke batho botlhe ebile mongwe le mongwe wa bone o na le seabe sa ka se ntshang. Re ira yalo re batla gore re hokotse pharologang gareng ga ba ba nang le ba ba senang. Bagaetso mo tebelopeleng ya rona ke lemoga gore ga ra tlogela bomme ko morago ke le bosaga seo sa le bosega ga ra tlogela banana ko morago ke re bagaetso nna tumelo ya me ke gore tebelopelo ya rona e ya goroga tota 2036 ga bangwe ba ka mmone ka re o kgakala gompieko ka re mo atumeditse ka lerato di thathobilwe gore di siame di tata di kgona gore di atise leruo la lona ne ke reela ka bokhutshwane jo bokalo ke realo batho betso ra leboga pula tikologo ele ya rona jaaka o banela dipotse tse dintentetse ra apesitswa ke borukudi bogodu ja leruo nna ke kopa gore a kgomokhumo ya Taotona e tsamaele ka kwano gongwe e to gore thusa seemo se le dipoo tse dintetse bao di ba neelang ba kgone go di rua. Re Bernard Gauwetse yo ruetseng kwa kgaolong ya botlhophi ya Serowe West re o golotse banthole wa Serowe North le mme Selwana Setswane kwa Serowe North ke bone babalesego mo letsatsing le. Kwa Serowe South gone go abetswe re Refilwe Ramasokola le mme Temo Dintwa. Mo boemong ja re Bernard Gauwetse
ke itsile go mamogela poo e ke bona ile poo e ntle thata mme tautona ke go leboga go menaganyo ke ruetse gone ka ga mmuya bana molehelo ga teng molawana o tswa mo mabuo ke gone ko ke ruetseng teng mme le tautona wa me ke a go leboga mongame ke tsela gore this is a special occasion go bo go bona re leha re kgobokanega ra abelwa dimpho tsene re ntse re di bonela ko mo TV re ntse re re na go gore na ditata le tautona wa me ke a go leboga le Mazile le bogogile thebo bogano re mabote ke go lebogile thata mme ke leboga yana ke re go molemo yang ha bana ba motho ba utwana le rona re le bomme le sa re lebale tsare ke lebogela seo mo ene gore ne ke sa ka gore e ka re gompieno ka be ke le mongwe wa batho ba eteng ba nne lesego ba bone dimpho tse kana sa bonte jo bokana barui ba rutweditse go tlhokomela dipotse le go dirisa mananeo a puso a tshwana go gama meroto ya tsone gore le mo bosiong jwa dipotse ba kgone go akola peo e tlhabolotsweng ba dirisa kgwediso ka seatla. Bethany Mantu, BTV News, Serowe. Go netefatsa fa go sena ope yo salalang kwa morago le go akaretsa botlhe mo mafelong a pereko go tlhaloswa e le konokono mo go ntsheng maduo a bonalang mo ditirong se se tlhalositswe ke mogolwane wa lekalana la Learn to Lead mme Lesego ke bonang kwa thutopuisanong ya leadership seminar e neng e tshwere mosong ono mo Gaborone mme ke bonang a re go akaretsa botlhe go neela mongwe le mongwe sebaka sa go bereka ka natla le go ntsha maduo mo tirong ka nako tsotlhe Mojadi Mokibelo wa bega. Boeteledipele bo tshwanetse ba akaretsa botlhe le go tlhomamisa gore go na le tekatekano mo tirong bokgoni jwa go lemoga dipharologano le go letanya babereki go netefatsa ha babereki botlhe ba hiwa sebaka ka tekatekano go tiisa moko babereki ga mmogo le go nna le kitso ya go arogana megopolo gareng ga moeteledipele le babereki. Thutopuisano e nnile serala sa popota sa go nonotsha banana ba e leng boeteledipele ba ka moso ka dikitso tse di maleba tsa boeteledipele. Jaaka bontsi jo dinako re tsa diora di heta boroba bobedi ko ditirong go botlhokwa gore mahelo a pereko a re direla mo gone a nne a amogela mongwe le mongwe ebile a sireletsegile. Ka jalo ha re bua ka go akaretsa botlhe mo ditirong re bua ka batho ba ba harologaneng ba tshwana le batho ba ba tshelang ka bogole batho ba ba tswang mo dingweng tse di harologaneng gareng ga tse dingwe. Mo godimo ga moo re leka go emisa megopolo mengwe e tshwana wa go thaola ba bangwe ka letso le mmala ke ka moo re ka nnang le mowa wa go amogela le go akaretsa botlhe. Go akaretsa botlhe le ba ba tshelang ka bogole ke nngwe e dikgang tsa konokono mo thutopuisanong e. So this program it's showing on how people with disabilities are. Thutopuisano e tshwanetse gore ruta gore batho ba ba tshelang le bogole ke batho ba ba nang le bokgoni hela jaaka mongwe le mongwe mo setšhabeng. Bontsi jwa nako re supa gore ke batho ba ba hapegileng ebile ba tshwanetse go tsewa ka tsela e hapegileng mme ga go a tshwanna go nna jalo ebile re tshwanetse ra hetola seo. They build a barrier for people with disability. Thutopuisano e nnile thuto e tona mo bananeng ba ba eletsang go nna baeteledipele mo isagong. So me being here at the conference really puisano e nonotshitse dikitso tsa me tsa baeteledipele ke kgonne go anya go le gontsi mo baeteledipele ba me ba pele te ba le dikitso tse ke tshwanetseng go nna le tsone mo go itokagatseng ko tirong for future leadership roles. How as we upcoming leaders can jaaka re le baeteledipele ba isago re tshwanetse ra tlhomamisa gore re nna baeteledipele ba motia ba re kgona go amogela mongwe le mongwe mo ditirong ga mmogo go nna baeteledipele ba ba nang le lorato mo babereking ba bone. trust and getting to know people around you. Go anywa bothale mo bangwe ba baeteledipele ba tlhwatlhwa ba dikhamphane tse ditona go sologetswe go tatisa banana ba moko go baaga thotloetso le kitso ya gore ba ka nna jang baeteledipele ba tlhwatlhwa mo isagong. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone.
Re Tshekgene Ramosamo mongwe wa balemi ba bagolwane ba temo ya komelelo kwa masimong a Maiswe mo kgaolong ya Bobonong ba ba ntshang bontlhabongwe jwa dijo mo lefatsheng leno a re o solofetse thobo ya selekanyo se se fa gare ga 25 le 30 tons ya mabele a peo ya boleng jo bo tlhabolotsweng ya Mr. Buster. Mabele ao a itshupile fa kgona go itshwarelela le fa go le komelelo ya letsatsi le le ntsi le pula e butsana. A re utlwe Karabo Molosi. Se ke seemo mo temeng ya selekanyo sa dihekere di le 72 mo tshimong yo Ramosamo. Thobo ya selekanyo sa ditane di le 6 mo go tse di solofetsweng e setse e phuthilwe. Molelo wa mariga ba tla wara le fa ba lemile morago ka mabaka a tlhaelo ya dipeo le pula e butsana. Lebelele la Mr. Buster ke le ka nna ka le jala mo moragonyana hale. Ke lebelele le goreng ha pula e le teng le na le thobo hele e ntsi hela thata. Jaanong gompieno ka ne re boletse gore ga gona pula ke ne ka diseta gore ke leme mabele hela se ka ke lema mo go tshwana mmidi. Mme ga la ntshwabisa ka gore kgetsinyana tse pedi tse tharo tsone ke ta di bona. Ha ke a lebile a siame ka gore ha re leng teng ha a sale a bone ene pula ya ha na mela. Babereki ba nakwana ba ba hirelwang go tlhagola le go roba le bone ba tlao ba letsogo. Le fa thobo e le kwa tlase balemi ba supile gore diji tse di tshwenyang thata mo kgaolong e di ne di se dintsi. Jaaka dipula tsene di ne bo ga boreno kwa le tse dintsi bo ramoso tsa merolla tsele. Kana ka kona ga di ana go thelele. Mo go ra gore tsone ya tsene ne re di a gore go tseo. Tsa tshwana gore di boele kone di tswa teng ka gore go ne go sena metsi ha di nwang teng le gone di thela gore ne ga e omeletse hela ga gona se di ka seja. Dijwalo tse dingwe tse di dirileng botoka mo masimong a Maiswe ke lebleb le dinawa. Molemi yo itebagantseng thata le tsone a re tlhokomelo ke yone pheko mo go ntsheng maduo. Ke lemile dinawa tota tse leng gore gantsinyana ke rata go specialize ka tsone. Be ke lema dito le magapu le marotse. Be ke lema mmidi o sa le o nkganeditse mme ke ne go bona le nna le ha ke o lemile be ke re o ha ke na go tswella hope be nna leblebo yone le ke lema ke itse gore ke mosorto a dinawa ga se gantsi ka swa le dinawa di kgona go itshwarela ke kgonne go bona sengwe tota ke le tsa rena ke gore yone NDB ga ene banka e leng gore le rona ba re godileng ba re sa qualifying go di commercial banking re ka kgona go tsa yone di loan tse ra reka di implement gongwe go diriswe dio tsenetse jaaka ke rekile tracker e ne security ka rona re setse re godile ga rena di pay slip ga rena go bo selekanyo sa thobo se le kwa tlase mo temong ka kakaretso ka mabaka a luba go okeditse tlhoko tekatekanyo ya thobo le letlhoko la ditswa temong mo go ka nnang ga maditlhwatlhwa tsa tsone. Karabo Molosi, BTV News, Bobonong. Go butswe semmuso leobo la kgotla le lagilweng ka madi a fetang 1.5 million pula a lenaneo la tlhabololo dikgaolo la CCP kwa Tsetsejwe. Mothusa tona wa dikgaolo le tlhabololo magae mme Talita Monnakgotla a re seo ke kgatelopele mo maitlamong a puso a go somarela ngwao le go lemoga seabe sa kgotla mo go ageng setšhaba. Karabo Molosi. Toro ye simologileng ka ngwaga wa 2017 ya morafe wa Tsetsejwe le kgaolo ya bobirwa ka kakaretso ya go tlhabolola kgotla ya motse o gore e nne le selebego se se kgatlhisang le seriti e diragetse ka thuso ya puso boithaopo jwa morafe le tshwaragano. Mo tshimologong dikakanyo di ne re dire go ka tlhabololwa le lennye le re neng re ntse re na le lone gale. Mme ga bo go nna gore nya re batala sekgantshwane ka ebile ne go santse go sena maobo a mohuta o mo kgaolong ya rona ya bobirwa. Re kgonne ka thuso tsa batho ba motse boradikgwebo ba rona difamara tsa rona le batho ba motse hela ne re sa ipone tsapa re tsana ntlo le ntwala re tsamaya bosigo le motshegare mme ba gaetsho re hane mo gompienong re bula lobo la rona ka boithaopo
sa me ke go leboga hela gore ba ga itse rile ha le re lela go go rona la rema nokeng. Morafi wa Tsetsejwe jaanong o na le fa o tshwarelang merero ya one teng le fa o ka amogelelang baeng teng mme kgosi le ene o tla berekela ga go siameng. Goromente o kgathiwa go gore bogosi bo ka mosomarela setso, bogosi bo ka mosomarela tsamaiso, ebile bogosi bo ka itota. Ke ha ka baka bona gore an puso e santse e seletse bogosi morago ina le tshologela gore bogosi bo santse bo ka itsatsile. Lephata la Local Government and Rural Development le le mo go botlhokwa jwa magotla a Setswana jaaka e le ona thusang go tlhabolola setho tsamaiso le itshulelo e tshwanetseng metse mme lo bole kgosi ke gona ka re tsile go rarabolola mathata re tsile go buela mathata mo lo bonile mme jaanong ke jaaka re tsile re tle go buisana ka go ya lobo ga se yone fela e dirilweng ka madi a tlhabololo dikgaolo mo motseng wa Tsetsejwe. Re dirile di-project di tshwana yone ya lobo, re dirile project ya go phatalatsa metsi mo kgaolong ye ya Tsetsejwe, re dirile ra agile consultation room, re tsentse dithawara di ka nna 3 ha ke sa hose honorable motsamai. Re dirile pavement e tswang ha posong gwa go Mabiteng mme ke re lenaneo le tona e re ha le go parlamenteng le nne le tswelele le bua ka lone ebile gongwe re oketse le mmenyana la lone. Morafi o rotloeditswe go somarela ditlhabololo tse di leng teng le go tswelela ka mowa wa tshwaragano go yeng pele. Karabo Molusi, BTV News, Tsetsejwe. Phuthego ya Vogue Dental e akaretsang dingaka tsa meno tsa mono e gwetlhile mohama o wa bongaka go atla tiriso ya maranyane a segompieno a artificial intelligence go tokafatsa ditirelo tsa botsogo jwa meno. Se se builwe ke ngaka ya meno Dr. Bonolo Molefe kwa phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya Vogue Dental mono Gaborone go rata moranyane ka pego. Phuthego ya bobedi ya ngwaga le ngwaga ya Vogue Dental e kopantse baitsanape ba botsogo jwa meno go tla go amogana megopolo le maitemogelo le go tla go dira gore mohama wa botsogo wa lefatshe leno o tlhabologe go gaisa o nne wa moemo a kwa godimo. Where we are looking into enhancing dental education. Re lebile go tokafatsa thuto ya baitsanape ba bongaka jwa meno ka gore ditirelo tse re di neelang batho re dumela gore bongaka jwa meno bo a fetoga mo go tsweng mo go ja bogologolo simolola metlhale ya tiriso ya maranyane neng go le botlhokwa go laletsa dingaka tsa meno mo puisanong eno gore go ya pele re dira jang go tlhabolola mohama wa rona. We are going as an industry and just the general experience we give to our clients. Mothusa tona wa lephata la botsogo wa kgoletse ba Vogue ka go rotloetsa tirisano mmogo ya puso le makalana ikemetseng. A re tiro e dirwang ke mokgatlo o le one maikemisetso a phuthego e ya bongaka jwa meno e tsamaelana le thulaganyo ya puso ya go fetola megopolo ya batho, tiriso ya maranyane le go batla ditiro tse dingwe tse di teng mo bongakeng jwa meno. It is the wish of the government of Botswana to see each and every facet of the economy contributing puso ya Botswana go bona karolo nngwe le nngwe ya itsholelo e tsenya letsogo mo go fitlheleleng tebelopele ya rona ya 2036. Ke ka matsapa a tshwanang le ya a go tserweng nako ebile le bagane le go kopanya mekgwa ya segompieno le a bogologolo e ntseng e dirisiwa mo letlhakoreng le lengwe a bulela batho tsela ya go buisana. Botswana e dirile gore go nne le sebaka se sentsi sa go thusa ka matlole a go rotloetsa ditlhamo tse dišwa le dipatlisiso. Ka jalo re eletsa gore go nne le maranyane a meno le didirisiwa tsa botsogo jwa meno tse di dirilweng mono ke Batswana. Lephata la botsogo le solofetsa gore le tla tswelela le ema nokeng maiteko a mananeo a tshwanang le ya. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone.
Mookamedi wa meepo ya Orapa le tlhakane le Damta re Mogakolodi Maoketsa a re go agiwa ga tsela ya ditena e fa gare ga motse ke khamphani eo kwa Records go tsamaelana le maitlamo a Debswana a go tlhabolola matshelo a banni ba kgaolo ya boteti. Re Maoketsa o buile seo kwa tshimolodisong ya go agiwa ga tsela eo kwa motseng wa Records se ba etseng Tebogo Kapego. Banni ba motse wa Records ba ntse ba tshwengwa thata ke seemo sa ditsela tse di sa tsamaegeng mo motseng segolo thata ka nako tsa dipula. Mme go agiwa ga tsela go tla thusa go hokotsa dikgwetlho tseo mme ebile seo se supa maitlamo a khamphani ya Debswana a go thabolola matshelo mo kgaolong e direlang mo go yone. Jalo le nna ke a itumela gore be ke le hano ha re tsile go simolodisa semmuso tiro e leng gore ke ya go dira moalo wa tsela ka ditena ile gone go disa dithabollo mo kgaolong. Maikelo ke gone gore matshelo a batho mo kgaolong e leng gore re jama mmuso mo go yone a thabologe ka mono o motona wa rona tota re le kompone go tswa go lowe ile go dira gore matshelo a batho a tsabakele. Tiro e tla thamela banni ba Records mebereko. Ke rata go le tshepisa bagolwane ba gore go beeleng tshepile ka go dira tiro e ke le motho a se tiro e bitsong go dira ke le nosi mo motseng wa rona tsenyana e tsile ka nako e lolameng tota ka nako tse e leng gore re ntse re na le letshwenyo la ditlhoko la ditiro mo gae e ke dumelang gore ra go thapa bana ba ba mo gae ba ba tsileng gore thusa gore tiro e re e dire e nne motlhogo. Ke tiro e batlang tirisano mmogo le ene yo tabong a inetswe go e dira gore tirisano mmogo le rona gore a ta kgone go dira tiro ya gagwe sente ka bonolo. Boeteledipele jwa kgaolo bo lebogela seabe sa khamphani ya Debswana mo go thabololeng kgaolo. Ke leboge komponi ya Debswana Mongame Kgosi go be ba re tsile matshidiso mo tsileng e ntse re lela sello sa garagele re thaelelwa re le khansele go ka atolosa ditsela mo motseng. Ke itumetse go hita lona jaanong re Maoketsa o ntiretse tiro motho ya go tisa ditamelo tse e leng gore di tshwanetse gore be di tiswa ke nna ke modula stilo ke mothusa modula stilo. Jaaka khamphani ya Debswana khansele ya boteti le konteraka ya abetsweng tiro eo ba ba monwana tumalano se ke sekao sa tshimodiso ya go agiwa ga tsela eo. Se ba etseng Tebogo Botswana Television Records. Fa re gatela pele le dikgang tsa rona phirimaneng eno lephata la thuto kwa kgaolong potlana ya Tonota le tsene mo mosepeleng wa go fetola mekgwa e le ntseng le dirisa go lemoga le go inakanya le bana le seabe ba ba farologaneng go godisa thuto ka ile peeletso e ka kgontshang lefatshe leno go aga itsholelo e ikaegileng ka dikitso gone go tshwere moletlo wa go lemoga le go akgola baithuti dikolo le barutabana ba ba dirang tiro ka bokgabane kwa Tonota Bosheng Pego ka Karabo Molusi. Kgaisano mo maduong a dithuto mo kgaolong potlana ya Tonota e fa gare ga dikolo tse di potlana di le 23 tse di kgolwane di le 6 le se segolo se le sengwe. Primary schools for the past 5 years, the trend is they've been performing above. Dikolo tse di potlana di ntse di ntsha maduo a kwa godimo ga 70% mo dingwageng tse 5 tse di fetileng. Dikolo tse di kgolwane tsone ka kakaretso di ntsha maduo a 30%. Fa se segolwane sa Shashe River sone se tokafaditse maduo go tswa kwa go 17.73% ka 2019 go ya kwa go 29.12% ka 2023 go tsena mo maemong a borataro mo lefatsheng. Position 6 nationally. Mongwe le mongwe o tshwanetse gore a nne le lesedi la thuto gore a kgone gore dilo tse tsotlhe tse di amanang le boranyane ja segompieno a kgone go lepalepana le tsone. Yaanong e le gone go le kgothatsa gore tswelelang le lona bana kgothatsegang le tsene dikwele kgothatsegang le ithute. Thulaganyo ya ka bodietsele e ne le go lemoga baithuti barutabana le dikolo tse di gaisitseng mo maduong a 2023 mo baithuting ba ba amogetseng dietsele
Letsaone Kuletile o ne a amogela seetsele sa moithuti yo gaisitseng botlhe mo BGCSE. Sekolo se segolwane sa rutwang se lemogetswe go tsabakela fa se se botlana sa moutlwatsi se tsere seetsele sa maiteko a go godimo. Katlego e ya mantswe le seabe sa botlhe ba ba amegang mo go diragatseng megopolo ya go ntsha maduo a mantle. We believe, ladies and gentlemen, that education is the cornerstone of development. Re dumela gore thuto ke konokono mo ditlhabololong tsa lefatshe. Fa re beeletsa mo go yone, re nonotsha mongwe le mongwe ka gore katlego ga e lekanyediwe ka bokgoni jwa motho a le mongwe. Success is not solely measured by individual achievements. We are Botswana and we need to be Re Batswana ka jalo re tshwanetse go rata lefatshe la rona. Re tsenye mašetla mo go tsotlhe tse re di dirang ka gore re direla lefatshe la rona. Go lona barutabana berekang ka natla, mme ditebogo tsa lona di tla tla ka nako e Modimo o e laotseng. own time you will be rewarded. Go tshegetsa maduo le go a tokafatsa, kgaolo potlana ya Tonota e ipeile pele maitlamo a go tswa ka methale e mešwa e ka godisang katlego mo maduong a thuto. Karabo Molusi, BTV News, Tonota. Mookamedi wa mapodisi a Botswana Mayor Dinah Maranthe o kgothaditse badiri ba ba tlhodumelang tiro e dirwang ke dikomiti tsa twantsho borukutli tse di thusang mapodisi go tlhomamisa gore mananeo a ba dirang go lwantsha borukutli ke a ileng gore a lebagane le matshwenyego a setšhaba e le tsela ya go fedisa borukutli gotlhelele. O buile se fa ne a tsamaisa sentle batsereganyi ba ba ntseng ba dira tiro eo lefatshe ka bophara ka Labone. Terry Makgweng o ne a le Makgotla a twantsho borukuthi a mo magaeng a simoloditswe ka ngwaga wa 2008 mme maikaelelo e le go leka go thusa go lwantsha borukuthi. E ne ya re ka ngwaga wa 2009 bangwe ba ithaopa go nna ba batlanang ba thodumela gore a dikomiti tseo di dira tiro ya bone ka bokgabane. Batsereganyi bao ba kgoletswe tiro ya bone. Ke lona le itseng gore tšhaba e thoka, ke lona le itseng gore tšhaba e thoka mo sepodising sa yone. Tse tsotlhe bagaetsho re di dira jalo ka mananeo a le teng mo lefatsheng le a twantsho borukuthi a e leng gore se se rile mo dingwageng tse dintsi tse di fetileng ra go re ntse ra sekaseka ra thabolola re dira jalo ka di-recommendations tse di awong di tswa mo go lona. Go lwantsha borukuthi ke sengwe se se tlhokang maiteko a ba sepodisi le setšhaba ka kakaretso. Go lwantsha borukuthi tota kana go tswa go loe ke tiro e ka se kana dirwa ke mapodisi ba nosi, ke tiro e leng gore e ka kgonagala segolo bogolo ga e kopanetswe. Ga gona jaaka re ka re rona re le mapodisi ke rona ba re tshotseng kitso yotlhe ya gore mo setšhabeng ga re batla go lwantsha borukutlhi go tshwanetse go direng leng kae nako mang. Mapodisi o a kgoletswe tiro e nte e a e dirang. O dirile ditsogo le go bedi, mme wa ntlha go etela pele ka ko ba Botswana prisons. Gompieko hano mma o eteletse Botswana Police Service. E le ditso tseo di dirileng seo ra se lebogela. Fa e sa le go thamiwa dikomiti tsa twantsho borukuthi go bolelwa borukuthi bo laolesega, sekao sa gore tiro ba e dira. Terry Makgweng, Botswana Television, Gaborone. Mookamedi wa dikoporase mme Moipedi Nkwane a re dikoporase di na le seabe se se tona mo go tlhabololeng itsholelo ya lefatshe ka jaana di rotloetsa mowa wa go ipeela madi le go beeletsa. Mme Nkwane o buile se kwa katolosong ofisi ya koporase ya Itshetseng SACCOS kwa toropong ya Lobatse. Lone Sekobo Kapego. Koporase e ya maloko a feta 2500 e simolotse semmuso ka ngwaga wa 1997 ka maikaelelo a go thusa setšhaba go beeletsa le go itirela dipoelo, segolo jang ba itebagantsa letsape o le kadimo ya madi. Mme Nkwane a re gore lefatshe leno le kgone go fitlhelela ponelopele ya lone ya go netefatsa fa Motswana mongwe le mongwe a atlega e simolola fela ka go ruta setšhaba botlhoko jwa go ipeela le tiriso e e lolameng ya madi. O tsweletse a tlhalosa fa tshwaragano ya dikoporase e na le bokgoni jwa go godisa dikgwebo.
Sekoporasi ke partners tsa development mo lehatsheng leno la rona. Go buiwa thata ka financial and economic inclusion, me ha re ka ikanya sekoporasi ra itse gore ke batsa karolo ba tlhotlhwa mo pusong e re le mo go yone ena re ka hitlhelela maitlamo a rona. Tshwaragano ya dikoporasi le ke tebelopele kwa go iwang teng sone hela seo gongwe ke se supele testimony e le gore ka re ka moso ra e ba batho pele ba bona gore dikoporasi ga se kwa go intshiwang bodutu teng. Dikoporasi di rotloetsa mowa wa tirisano mmogo le gone go thusa motswana go gola ka go nna le seabe mo itsholelong. Ha ke na le shelenyana wa mehale nka se ke re sepe ka ene se se bonalang, mme a re ka kgobokanya ra bona gore yo ra mo tsholetsa le ole wa tsholetsega go ka ya teng. Dikoporasi di rotloeditse gore mo kgolong ya tsone ba seka ba itlhokomolosa maloko a bone, ka jalo ba diragatse maitlamo le maikemisetso a bone a go beela batswana madi go sena tsietso. Lone Sekobo, BTV News, Lobatse. Kwa bokhutlong makhanselara a kgaolo ya Okavango ba opetse puso le gofi go bo itsibogetse selelo sa bone sa go baakanya ditsela tsa kgaolo eo segolo jang tse di tsenang mo teng ga metse. Go dirwa ga ditsela tsa Gumare Sepopa le Sepopa go ya Mohembo go simolotswe, selo se se supilweng ke makhanselara ka go farologana fa se tla tokafatsa matshelo a banni ba Okavango le go ngoka bojanala. Makhanselara ba ne ba bua jana mo phuthegong ya khansele kwa Gumare. Tiny Tsukudu o tshotse pego. Modulasetilo wa khansele ya Okavango Rre Gaopalele Ronald wa kgoletse puso maiteko a go simolola ditsela tse di ntseng di sa ba robatse di sa tsamaege gore jaanong di simolotse go dirwa ga mmogo le tse di tsenang ka metse ya Etsa, Ikoga, Sepopa le metse e mengwe. Ditsela tse di kgaogantswe ka magato a mabedi e bontsela dikilometara tse di 70 ya Gumare Sepopa le ya dikilometara tse di 70 ya Sepopa Mohembo. The concrete circle shoulder construction asphalt overlay. Tiro ya go bankanya tsela ya Gumare Sepopa le Sepopa Mohembo e sale simolotswe mme go dirisitswe 345 million le 260 million ka tetelano. Ditiro tse pedi tse di akaretsa go tokafadiwa ga ditsela tse di tsena mo metseng ya Etsa 1, Etsa 6, Etsa 13 ka jaja le go ya kwa ofising tsa sepodisi le bala la difofane le Mohembo West. Tiro e gape ya akaretsa go dira sešwa ga ditsela tsa Etsa 6, Etsa 13, Ikoga, Sepopa le mafelo a mangwe. Shakawe Street and Mohembo West access road. E rile ba kgwa modulasetilo dikgaba mo pegong ya gagwe, makhanselara ba kgolela puso go tsibogela go dirwa ga ditsela tse. Modulasetilo o na re lepodisa ka tsela ke ipimetse thata mo sepodisi sa ge a bua ka tsela tsa rona tse di sa bolong go sokodisa matshelo a rona jaaka tsela ya Gumare Sepopa e simolotse go dirwa le tsela ya Sepopa Gumare le ditsela tse di tsena mo metseng le tsone di akareditswe mo teng. Ka re puso go na le se se dira mo kgaolong ya rona go leka go meka sure gore ditsela tsa rona di buela mo seemo se siameng sa gore batswana ba kgone go tsamaya sentle, mme o heletsa athacha ya Godibwa Mohembo Godibwa ya supile gore go setse 60 kilometers. Makhanselara ba ne ba tlhatlha dikgang tse dingwe tse ba eletsang di ka tsibogelwa. Se se puso e bona gore batswana ba kgaolo ya Okavango ba tsa sekgele se se telele go tswa go ya Mau ene ya tokahatsa gore quarantine ya Kgomokgwana le ya Nokane artificial di tokahadiwe mo ke dumela re mpe gore Kgomotsene di a tswa mo AI ya Nokane almost 500. Ne ke solohetse nna mo sepisa modulasetilo gore a bue ka batho ba ba nyelelang ka dipalo tse di kana-kana mo kgaolo ya rona gore ga gona kgwedi e hitang kana kgwedi tse pedi tse di hitang motho a sa nyelela mo kgaolong either a hitela a tokagetse kana a nyeletse hela a tsamaya dikgang tse di tshwanetse gore e le boeteledipele jwa kgaolo ba di supe e le matshwenyego mo kgaolong. Mafelo a go tshegetsa leruo ka lobaka le le rileng a Kgomokgwana le Nokaneng go supile fa a dira bontla thata mo go amogeleng dikgomo tsa kgaolo e. Tiny Tsukudu, BTV News, Gumare.
wa tshoredi ba khutlo gonefa morare TT o malala laotswe go fa tsone tsa metshameko TT no go tshamekiwa motshameko wa bofelo wa league di tsamaile jang morare emma ne di tshameka motshameko mogolo o ne o le ka ko toropong ya Jwaneng ko diteamaneng tla ke tsenela ka tlhamolo mo go tsone ke dinela batswana dira jalo retso thank you tsa metshameko tsa Botswana tonight itla go gona ka Thato Kgosimore Mothoetso Madume pego ya kwa Setlhoeng ke tlhalosang fa setlhopha sa Jwaneng Galaxy e le sone bo mampudi ba liki ya Botswana Premier ya paka ya 2023-24 ba sena go nota Orapa United ka nnogo lefela mo motshamekong wa bofelo wa liki kwa Jwaneng no eo e tsene ka Thabo Leinanyane mo motsotsong wa bo 17 go netefatsa fa le sa garipa la dinaledi ba fetsa kwa Setlhoeng ka dintlha di le 65 phenyo eo e nela Jwaneng Galaxy sejana se le kgetho la bobedi ka tatelano ba sena go se fenya gape le ngwagola a re bone dintlakgolo tsa motshameko o Selele Zgilo wa go robela kgwele Gilbert ba thula ka tlhogo brilliant save le senya malapela bona go rogile jalo ha Chitero Sitsile dirang go ka leka go ipaka no mo motsamo we can take the control of the game ba di romela Zgilo Gaucho tse ke bana ba le babedi boela mo go Dr. T romela mo le box la di 18 Batla Hachi bona tlhogo abaya tsanya le letloa Captain Fantastic Thabo Leinanyane go ka emeletsa ba ba le teng ka kona ba Galaxy go ka tsenya sepikere sa se botlhoko ka ko Township and that is quite good at Monagets go ka commander that box go ka buisana le batshameki ka ene go ka le ka go ba le motsa where the danger is le go gona go ka nna decisive Monagets kana go bona Msandami abe sutla raba khona go ka ya kgethala bobedi ba go le senya malapela champions ke re Mamelodi jaaka handler at the captain Thabo Leinanyane go ka netefatsa gore Galaxy you are the 2023-24 Botswana Premier League champions yet again go netahaditse Monagets ya ka bona gona ha le the chairman of the club ele le gore ya no help from the captain I need to be honest and congratulate the boys. We kept the ball. We dominated the game both halves, and it was. Lentswa re lathegetswe re tshamekile bonte fela re ne re thoka lesego la go nosa ke dumela gore re ka bo re dirile botoka go gaisa. Unfortunately, going to how we considered that goal, I think we could have done much better in terms of defending that goal. But because we cleared it, and then we were slow to react, to move out of there, to clear our line, and that's how they scored us. Very emotional week for me, but I really want to take this opportunity to thank these guys. They have worked so hard. I want to take this opportunity to thank the supporters, the management of the club. Ene la paka e bokete mo go rona fela ke lebogisa batshameki ba me gore ba tshamekile ka go tswa pelo ka fa ba lweleng ka teng go fitela go bofelong We managed to win, and we can only thank God for whatever that has happened, for the achievement and for the success. It was not an easy season, but honestly speaking, I think today, even when the legs were gone, you saw your team fighting. Even those who were substituted were saying, allow us to keep playing, we will fight for the team. So I'm happy with the fighting spirit. I'm happy with the spirit that I saw today here. ra le lebogisa le sa garipala dinaledi fa re tswelela mo metshamekong e mengwe e ntse le ya liki ya Botswana Premier e tshamekileng sokologong eno Nico United e wetsa paka ya 2023-24 ka phenyo ya nnogo lefela kgatlhanong le 11 Angels kwa Samsono Stadium. VTM FC e notile Swa Flamingos ka dino tse pedi go ele nngwe fa Masitaoka le Morupule Wanderers tsone di ngangane ka nno setlhopha no ya gaong karabile ratanang kgatlhanong le Traffic e nela Township Rollers dintlha di le 3 go ka fetsa maemong a bobedi a liki ya Botswana Premier. We wanted to win the game, and this game you win it like we won it with a small effect on the title. Because other teams re tsile fa re bata phenyo fela ka gore le rona re ne ra le sebaka sa go ka fenya league maikelo a rona e ne le go fetsa paka e ka noto e go godimo sengwe se ke itumela gore re se kgonne le fa re sa fenya league re tshamekile bonta paka e the end it didn't matter whether what will happen as we started the league. You know, when the league started on the 7th of October, we started with a victory. So we wanted to finish with another victory, of which it was done. That was our mandate.
to finish the game winning. You know, it's not an easy. Can you remember that all of last 5 games, we won them? So I take that as a good run. At a certain time, we were 10 points adrift of the team which has won the championship. I don't know what is the difference today. What is the difference today? Overall and above, I'm very proud of the way they played. They played their hearts out. I think they deserved at least an equalizer too. Re thokile le segola go kala-kalakanya dino ke lebile ka fa re tshamekileng ka teng fela re ithutile go le gontsi pa kae mo ke dumelang gore re tla dira botoka pa ka e tang. We'll recharge the batteries and come back stronger next season, but all in all, I'm proud. Mo go tse dingwe BDF 11 ba tshamekile malekano setlhopha kgatlhanong le sa Matebele FC kwa VTM Arena maabane modo ao a beile BDF 11 mo maemong a bosupa mo lokong ka dintlha di le 36 fa Matebele FC yone le mo maemong a 10 ka dintlha di le 32 Bodulo Mogorosi o rulagantse dintlha tsa motshameko o. Setlhopha sa BDF 11 se tsene mo motshamekong o se sena go latlhegelwa kgatlhanong le sa Rollers fa Matebele FC mo letlhakoreng le lengwe ba tshamekile maleka a dinno tse 2 setlhopha le sa Holy Ghost Bosheng. Motshameko o simolotse ka lebelo le le ko tlase go sena setlhopha sepe se se tshegetsang kgwele sebaka motsotso fela pele ga karolo ya ntlha ya motsubong Matebele ya tsenya kgatelelo mo le moragong la BDF 11 ba kgabaganya dikgwele tse di borai fela ba retelelwa ke go bona nno. Mo karolong ya bobedi ya motshameko Kukantsu ya tla itsolopagantse botoka e ala kgwele go tswa kwa morago ba supa fa ba utlwile ditelo tsa mokatisi sentle ya re mo motsutsung wa bo 67 Kukantsu ya tsiknya letlwa ka thago ya Gana wa Sebe ya re morago ga gore motshwara diphala a biletse kgwele kwa kgolokweng BDF 11 ya ikarabela mo motsutsung wa bo 70 ka Brandon Chinyanyi. We were just too slow, too sluggish. We couldn't react. In all departments, Riskara Raipita Kasip. Hara offer us today. We just honored the game. But at least one or two Rebecca point though Nanexa Hopolori to be a point. No, I think these boys really played well. Looking at the fact that we've been losing games until game. I think I took over more game in Sidiko Marawiya in 5. Erija kaliki ya mono ga e tla bukutlong mafelo a beke eno. BDF 11 e phitlhetse mo maemong a bosupa mo lokong. Fa Matebele FC yone le mo go a bo 10 ka dintlha di le 32. Bodulo Mogorosi, BTV Sport, VTM Arena. Kwa bokhutlong lekgotla la Botswana Golf Union le tla romela setlhopha sa setšhaba sa borre go ya go phadisana kwa kgaisanyong ya Region 5 Lusaka Zambia. Mothusa mookamedi wa Botswana National Sports Commission Tumisang Hule o akgoletse lekgotla leo go tswelela ka go rotloetsa kgolo ya motshameko o bogolo jang mo batshameking ba ba botlana ga mmogo le go ba akaretsa mo ditlhopheng tsa setšhaba Khomso Sefako ka pego. Setlhopha seo sa borre ba lebane sa akaretsa mampudi wa kgaisano ya monongwaga ya di-Nationals yo gape e le mofenyi wa kgaisano eo makgetho a le 31 Diane Lucas wa setlhopha sa Orapa, captain wa setlhopha ke Sentseng Dube wa setlhopha sa Stanbic Bank Gaborone Golf Club le mogandikgang e ntse lwa setlhopha sa Stanbic Bank Gaborone Golf Club ga mmogo le Lerako Molefe wa dingwaga tse 11 yo e leng mampudi wa kgaisano ya PGA Junior wa Paka 2022-2023. So now we have a young elite scholar, Mr. Molefe, who is joining a senior national team with very much experienced players. So he might be skilled, but... Ke rata ka fa setlhopha se se agilweng ka teng ka sena le monana le batshameki ba bagolwane ba maitemogelo a godimo ba yang go anya go le gontsi mo go bone o na le sebaka se sentle sa go ithuta go le gontsi mo go bone mme le bone ba ka ithuta sengwe se se jang mo go ene. You are very much lucky, Mr. Molefe, to gain such experience from such experienced players. It's nice to see you guys representing Botswana. I represented Botswana for about... Ke tota e tona go emela lefatshe la gago batshameki ba bothe ka bone jwa bone ke tshamekile le bone ebile ke itse bokgoni jwa bone ke ka mong ke na le tumelo e tona ya gore ba tla emela lefatshe leno ka botswapelo. And it's something which, I think you guys you look forward to doing. You always start off as an amateur, you get competitive, and then you move from there. I mean, the 4 guys we got playing for us, I've played against them. They
very strong, they're very competitive. I think we will do pretty well in this tournament, I really do. And Sethopa seo se leba kwa kgaisano eo e le la ntha fa e sale se tsaya karolo ka ngwaga 2018 fela captain wa sethopa a rona le tshepo le tumelo ya gore ba tatisa maduo a nametsang ka baagi le sethopa sa motia. For a very long time, I must say that we have always assembled teams. But we have had... Re ne re ntse re romela sethopa se ko dikgaisanong tse fela se ne se se masheta mo go kalo. Sethopa sa gompieno ke na le tshepo e ntsi mo go sone ka se ne le batshameki ba maitemogelo a go godimo ebile se le masheta fela thata. Ke na le tshepo le tsholofelo e ntsi ya gore ra go tswa ka maduo a nametsang. He is probably very close to scratch. Lemorang is like a 2 or 3 handicap. So it's a very, very strong team, ladies and gentlemen. And I think for a very long time we have never really had a cream like that. I promise you we will be very good ambassadors for the country and we will apply our best skills to bring the results home. Sethopa sa mono se tla phaisanya le mafatshe a akaretsa Angola, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Zimbabwe le Zambia. Sethopa seo se tla emelela ka mosupologo go leba kolusaka kwa solofetseng go boa ka kgwedi ya Seetebosigo e rogwa. Kgomotso Sefako, PTV Sport. Gaborone. Tsa metshameko tsa Botswana tonight di tla bokhutlong ka one tsele ntseng jalo jaanong ke nako ya gore Rati ke fitlhile a re gakolle dintlhakgolo tsa dikgang tsa nako ya bosupa. Rati tla ke go leboga morare TT mme tla ke go gakolle tsone dintlhakgolo tsa dikgang tsa rona mo nakong ya gompieno. Tautona Masisi a bela barui ba banana dipo kwa dikgaolong tsa Serowe. Molemi mongwe kwa kgaolong ya Bobonong a solofela thobo e nametsang ya mabele. Fa mo go tsa metshameko Joining Galaxy ba nota Orapa United ka no go lefela go gapa bomampudi jwa ligi ya Botswana Premier 2023-2024. Diwala ka tsela e ntseng jalo wetso mme mo nakong ya gompieno Semo Salowapi. Madume betsong ka mogala ka Semo Salowapi na ke Pro Victoria go siame ha re lebella Sontsho Salowapi maitsibang ano se supa ha go a pogile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatsheleno mme go thibile ka bontlhabong go kgaolong yang Habe le Chobe mo tsatsing la ka moso se tsere go thibile ka bontlhabong go Chobe le dikgaolo tse di mo phirima tsatsi jwa lehatsheleno go ipona tsa dibata tsa maru mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng ha go kgaolong ya le gare le bokone botlhaba go tswa go a pogile mo so go tla ikutletsa go le tsididi jwa selekanya sa bosupa mo dikgaolong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng le bokone botlhaba mme go ikutletsa go le mololo go kgaolong ya gantsi le borwa jwa le gare jwa magareng ga borwa ba bobedi go eng go borwa ba bongwe ha go kgaolong yang Habe Chobe le bokone botlhaba gona go tla ikutletsa go le bothito jwa magareng ga 15 go eng go 17 mo tshokologong gone go tla ikutletsa go le mogote lehatsheleng lotlhe ka bophara re tla gatisa magareng ga 26 go gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa le gare le bokone botlhaba go eng go 30 go Kasane ha re lebella toropo tsa Sarak go tswa go thibile ka bontlhabong go Cape Town le go Port Elizabeth ka se ka sa mogote 21 go tswa go apogile go Appleton Johannesburg Maseru le Manzini ka se ka sa mogote 10 go Johannesburg le Maseru tswa go apogile go Harare mme go thibile ka bontlhabongwe go Lusaka Beira le Antananarivo ka se ka sa mogote 22 go Antananarivo go Windhoek gone go tswa go apogile go thibile ka bontlhabongwe go Dar es Salaam Blantyre Kinshasa le Luanda ka se ka sa mogote 30 go Dar es Salaam 30 le bone go Kinshasa ke gone go tlhomone go tshwaretse a nne boroko. Over the past years, we have seen great progress in corporate social responsibility in various sectors, which include, among others, financial literacy and education, innovation, sports development, community entrepreneurship, small to medium